Gdje ste ljudi? I evo nas na ovom epizodu Minecraft. Jo, vidi zlato. Šta će ti zlato? Rabamo zlato. Evo nas u ovom epizodu još kopam. Malo sam nešto iskopao prije nego što ste došli. Ali nema veze, ja mislim da nema veze. Gdje si ti? Ne mogu ovdje sam, sad ću podnijet baklju i da se teleportiram. A gdje si? A i staj. Ej, vidi. Aj. Ne volim. Ne vidim te. Gore, gore. Evo nas. Ajde, penji se pre. Gdje si? A, tu si. Evo imao je baklju. Ne, imam još jedno srce. Ja tebi udaram. No šta imam ja? XP. Koliko? 7. Ko mi da iron? 7,5. Jo, vidio. O, iron. XP. Evo ga. Kupi mi ovdje kriperu. Ne. Čije je ovo? XP. Thanks for XP. Tebi. O ne. Ja ne da vidim. O ne. Dolazi se vam. Vrati mi stvari. Dolazi vam. Vrati me nazad. Moj pik. Gdje ti meni moje stvari pa ti pikaj se, daj mi stvari. Evo ti ovaj mač je bio. Nije to bio mač. Hajde neki jesti, ajde. Ovo je bilo tvoje. Nije to bilo tvoje. Kao meni mač je tvoj. Jest, iron. Iron. Eto, dosta. Dosta. Ja sam zaboravio. Oko. Evo je to bilo. Treba nam crafting table ovdje. Napravimo iron djelo. Nemam ja ćemo se napraviti kacigu i... Evo ovdje ćemo staviti. Treba nam baklje, samo postavimo baklje. Evo ga tu. Evo ga tu. Evo ga tu. Ja ću imati tako. Evo ga pika. Evo imam pika iron. I sada sebi pravimo. Čekaj. Ajde ovdje ćemo se malo smjestiti. Čuješ? Dođi do mene, ovdje ćemo se smjestiti. Kako to bice služi? Eto. Eto. Dođi, ovdje ćemo se smjestiti. Ajde ne. A koje vreme sad potrebno? Onako, tmorno. U mene govorit ćemo to da smo... Treba mi irona, da. Eto, doma ću nešto. Razim se ne.
2. Aj napravim faction. Neću. Ne treba mi faction. Faction rast. Aj, koliko imaš levela? Aj, piši ovako. Piši XP. XP. Da. 3. Odmakni. Da. I moje ime. Pa da daj mi. Jer ako bili moji, da. Ne može. Ne može to valjda nam se. Ja imam kacigu. Ono. Tu imam 4, imam još 4. A ja, to će biti. Nemoj da koristiš X-ray. Ne koristim. Nemoj. 6, još 2. Još jedan. Još jedan. I eto ga, imam i chest plate. Dođi kod mene, ćemo se smestiti. Ok. Sad da srušimo. Otvorite. Sad ću. Evo ga. TPA. Kako ono ime? Pičkaj. Znam. Nemaš ni baklje, hoće da se smijeni. Evo je baklje. Što imaš u čestanku? Nemaš ništa. Daj malo drva. Imam 3. Daj mi 2. Zašto treba? Da ne napravim. Jel ti trebaju štapići ili drvo? Drva. Štapići ti ne trebaju? Ne. Evo ti 2. Zvori, daj mi sve. Daj mi 3. Pa kako ćemo onda ostati? Eto dao sam. A šta će ti taj jedan? Eno ti tamo. Još jedan. I šta ćemo onda? Aha. Znači prvo će nam kuća biti pod zemljom, a? Pa ne, ovdje ćemo živjeti. A kako ćemo po drva? Evo sam. Ovo me. Ne donesem stvari. Aha, ti imaš tamo ovome. Ajde, donesi sve stvari. I u sljedećoj epizodi nam dolazi novi igrač. Zvat će se Vis Arterius i eto, to je bilo sve za našu ovu epizodu. Doviđenja.